hei voini a chamdur tlang vathum pui biala kan oma hei kan ko ran secretary ani he voina hian Christmas ruai kan the mek ani a kan phur tlang veu mai ni Kula ma the khu notice India UPC ten ni a chuan hela ma the hi Mizoram UPC te kan ni ve thunga lungrual takin mual khata kan the hawani kan lim le mai hei jona poril tram to khop maya asama tuai to me tu na hian kan lim tlang khop mai kan kom ko za la nge hei hi amoy ani amoy atuyem hei amoy ani hei voksa ai ni hi hei Mizoram UPC thalai turte ne nakina Buna Barma te khacho e ten terane hei kan le di ho ten ni hei cho han chon do mek an do na sakho mai hei an fa tu ten đi đến là robot tu ha avan tui don em Hey, ăn chưa ăn? ha su cái bề rong đó hei kan ko ran pasao te na ni hei hei kan ko ran chairman ni chuan pangur aten ni hei kan ni du mai kan sai khom ina ni tuna lo makan lo ko mang hei una paloma ni long tlai tang ni ron mang wang mai anu mi tem nuam khop mai cham dur tlang mas mangin ron chuk wang hi anu pui fanau ten ni an hel te cha em mai ni ole kabulami hi pazawa ania kan Christmas min thleng tu pa ania anuam khop mai thil kan zot lo kang hei chamdur tlang hian Mizoram UPC hi engpi ka tang ngein din re mi han thil te kan din natak ko kumin mai som panga kan kumin mei ni som panga ania tuna hen member engza chia nge in ni member somla le pasari ni ole tuna hian member somnga le pasari ni in Christmas an voi khatna an mang me ka ni kini hi Philadelphia revival team atangin speaker le una pa Jonathan Lalming muana kan member ni in kan man puya kan limin kan lom khop mai ai khonuam tak mai ni kula khon notice India UPC ten khula khon an mang ve me ka inza borvel khuwa ani ngom takani tuna hian so nei don me ka ni kan so kan mas so tu ni kabula hena ribor bara enga ni vokamoni ka te mase jana ala ni vok ni min aribor par me aina sakhop maya kanan ti donani hilo thirang kowe arsa hey arsa kan e tu tak chuni so tilai son inu athua abari bun maya furlai kor tuiri te po ang khop mai kanan ai nga kan lo kir le ang